tumanya kanya nyene kanini hano ko turayaga kurisha amakuru y'imisi vraiment naenda gukumbuye ndayo no kubona anaona wataka shifeshera makwako guma wa ndabona sinabwo yego vraiment ubuzima bwarahindutse ni sawa nka kera mu yaka iheze ndabibona kwezi yego ubanga ya siyumva gusa ni wanje aha nabaguze ndubaka aha ni wanje kuva uko habona nyine urupangu ukuntu rungana ziyandu zose hamwe naho ubunyegero biragira vyigufa ariko ntaco byangana gikuru n'ijambo kuko ashobora ari mu kirundi ngo niba ari gucuma iteme ugikorera rero nshatse kukubwira yuko hari igihe nakurondeye n'ubu ndashima nakushaka kubona sinzi niba utabayangaje ahandi nashaka yuko icyo nagusaba cy'umutima wifuza agukunda urashaka kubona yaje byarakemutse Imana yarabikoze nta ngorane ndabona urasaho wageze ushaka kuyaga turuhutse okay nawe reka nabona icyatuma tudahuza dede nakoze ibishoboka byose kugaho naciye kubita inamabuye kugira ngo ndakurone kuko umutima wari uhangayitse cyane cyane rwose kugira ngo ndakurone Ukuri waratenze ego ngo si wa wundi nabona muri ka kazi aho umukene niyo yaga n'ubundi nubwo bwa nibyo barayamaze ngo amaboko atangana ntaramukanye ya narirutse cyane indugumbira cefo na ruguru vraiment n'ukuri n'Imana arikoze ndibaza nabi bwana ni oya utwara kuze mu mako uza umwe wako no kuko kwakuze amafaranga yose wifuza zora Rwanda biza cyane gose byose tuzobikora tuzobicisha mu mategeko bigende neza cyongite okay sawa niba mufundi iyo baje gukora y'amakara niba mufundi kuri watiki nawe tufahe ntibakubwiye yewe wamwihenze ko abangaye abafundi ni benshi byakukora cyangwa udakora mugenda none umuntu ahagaze ngaha none si bisa no nk'ubu bosi azi yuko akazi ko kagenda neza ibi byose nje by'iminwe yiwanje ushaka gabanya amajambo rero ziri batatu ku batu hafi ko hanimvira ngaha simbira mu Burundi okay sifaho nakanda hamagara abandi hadisha abakozi nkamwe sinzi kuruma mu mera karone je sino mukozi naenda hagaze gusa je sino mukozi rero okay mwasha kudibere ya kutini baho okay sawa rinda rero iminota 2 basi twiganirire haba iminota 2 kubera amata wagira ukabishagisha tuturabesha abana bahariya nyene tuduswa kundondera niwaronka ibyo nifuza ndibaza urazi n'ibyo nari naguhoye no bwa mbere okay unibibaza ngo nawe ndi bitekereza ndacari delisi ujye nyene ibyo nifuza n'ibyo yabindi nyene delisi garuka ndakubwira delisi ntaco nakubesha mbabare kumanza ugaruke ndakubwira rero kuvuga sima kandi ndumva okay ntaco urakoze ko mu mwanya delisi naje kukonda n'umutima wanje wose naje kukondera atakira kimwe nitwaje kuko nagukunda kandi nagukunda urukundo nyakuri narahangayitse naraduze imisozi ndamanuka nabonye ko nta wundi mukobwa ushobora gukunda atari wewe ariko kuko nabona icyo febrese y'umuntu nica akunda kandi nico yara rero nabonye ko ukunda ibintu byiza kugira ngo ndakore mu mutima wanje uronka amahoro niyo mpamvu naje gukora ibintu nk'ibi ntabwo je sanzwe niyemera ntabwo nkunda kwitaba nta n'ibyo nkora ariko nashimye kubikora ko ari wabinteye kuko uje kunyumviriza nturabe ibintu ntiwisungire kuko ibintu birahera ariko urukundo ntigwigera ruhera kandi urukundo rubanye n'umuntu mu rukundo ubana nawe neza mu mahoro niyo mpamvu nabikoze siniyemera sinitaba kandi umbabarire cyane delisi yasuko shaka yandirana n'ababirondeye okay sawa ariko umenye yuko ibintu bihera ariko urukundo ntiruhera gusa abanza ngo umanure sa gusa kuba ari babiguteye imwereke ibintu byinshi si byiza kuza murinda abana babanzi murere ikibazo cyane
abantu nkamwe